Mına çındık var eken. Бар екен. Hakikat var eken. Бар екен. Mına жануарлардың арасында мына biz koylarga жогорку сотко төраға болып мына мен шайландым. Құттықтайм, Рахмат, төраға, рахмат, құттықтайм. рахмат, рахмат. Сіз төраға болып шайландыңыз, ошол менен бирдикте сизди жардамчыңыз болып шайланышыңыз менен мен да құттықтайм. Улат бериңиз. Мына bizdi төраға қылып шайлады. Шайлады. Токойдогу жануарлардың эми biz карайбыз, уктуң бу? Биз карайбыз. Чындыкты чындыктай айтайбыз. Чындыкты айтышыбыз керек. Акты ак дейбиз. Акты ак дейбиз. Караны кара дейбиз. Кара дейбиз. Ошондой иштеш керек. Ошондой иштеш керек. Мына мисал үчүн, муну кандай свет? Жазуусу бар свет. Жазуусу бар да? Өзү негизи кандай свет? Өзү акта. Ак, көрдүң бü? Ак. Акты ак деп атасың. Ак. Молодец. Ошондой иштеш керек. Ооба. Мына кандай свет? Ак. Акта. Ушундай иштейли. Эми мына Токойдо деле бүгүн биздин биринчи иш күнүбүз. Биринчи иш күнүбүз, жолдоштор. Эми арыздар деле көбөйүп калса керек. Ой, арыздар аябай көбөйүптү, жолдоштор. Аха. Мына суроогу бүтөйүн деген арыздар дагы бар. Суроошуна бүгүн карап бүтөрүп койбосок болбой турматтуу турага. Эми арыздар боюнча сизди тааныштырып кете турган болсом, бүгүнкү процессибизде эң биринчи болуп, карганын доо арызын көрүп койбосок болбойт. Карганын доо арызын көрөбүз. Так. Түлкүнүн үстүнөн жазыптыр да. Түлкүнүн үстүнөн карга жазган. Так, эмне болуптур өзү? Ушу карганын жазышы боюнча карганын оозундагы быштакты түлкү алып жеп койгонмуш да. Ошону көрүп койбосок болбойт. Кичине бир мындай карга ойлонуп жазса болмок экен. Неге? Карга асманда болсо, Так. түлкү жерде болсо, ал оозундагы быштакты кантип алып жеп коет? Эми жолдоштор ага, сиз түлкүнү жакшы билесиз да. Ал учуна чыккан аферист да. Ал жеп койсо жеп коет ал. Түлкү анча деле аферист эмес, Алдайт, ал жеп койгон болушу да мүмкүн. Дагы өзүн жебегенине сүйүнүш керек. Түлкү алдаган. Алдайт. Бирок алданбайт. Ал жизнь алданбайт ал. Алданыптыр. Качан алданыптыр? Алданганда дагы жанагы чөчөгө алданыптыр. Мына өзүбүздүн көкүрөк күчүк жөжөгө. Эмне болуп алданыптыр? Түлкү чөчөнү карма алыптыр бир күнү. Так. Анан жегиси келген окшойт да. Мен сени жейм десе, чөчө түлкү мени жеп эмне кыласың? Андан көрү үйгө барбайсыңбы, үйдө апамы жебейсиңби дептир. Анан? Апам аябай семирип, майга толуп калды. Так. Апамы же десе түлкү ойлонуп туура апасыны жейин. Буга тоймок берем деп үйүнө ээрчитип барыптыр. Барганда чөчөнү билесиң да, сеткада жашайт. Мындай тешиктен кирип кетип калыптыр чөчө. Түлкү чөчөгө карап, чакырбайсыңбы чөчө апаңы десе, чөчө түлкүгө карап, ой түлкү, мен деген инка баатыр чөчөмүн дейтмиш. Жетим чөчө. Жетим экен да. Так, түлкүнү келген да түлкү. Түлкү келген, чакыртканбыз. Чакыр түлкү. Чакырайынбы? Чакыр. Түлкүнү киргизип койгула. Жолдоштор ага. Кечиресиң. Мени чакырган экенсиздер го. Ооба, эме сизди эмнеге чакырганыбызды билесиз да? Жок, билбейм да. Сиздин үстүңүздөн арыз түшкөн да. Мен үстүмдөнбү? Ким? Карга жазган. Карга? Ошо карганын айтуусу боюнча сиз карганын оозундагы быштакты алып жеп койгон эмессиз. Менби? Жөнчү? Каргада кайдагы быштак? Эле. Каргада болсо болот да быштак. Жеп койгон болушу да мүмкүн. Жок, мен деле айттым. Ой, кантип жесиң дедим айланайын. Билиш керек да билиш. Жок, кантип жеген.
ma. Jegen be. Uşu baykuş mu ne diyeceksin Törağa? Ayttım o jegen emes dep. O da. Ay, Oy. deme çarçasanızlar cürbüz de reis alıp geleyli. Jürbeysler emes, jürbeys bir de mağalaysın. Ya. Siz uyga var eviniz. Men işinizde özüm bitirip koyayım. Aha, bak o. Nomerinizde aytıp koyasız mı? 0770 17 16 17. Kimdi kim jegen bilbem go, biroq tülkek özjep ketdi de. Cep ketkeni iştem emas, Joldaş Törağa. Jedirip ketdi. Ne tülkü başıgan sılasa tırışıp kaldın go? Ağıp düşüp kalmayın dedim da. Tak. Keyinki. Hem Joldaş Törağa. Keyinki arızlar boyunca öyle. Aha. Эми Жолдош Төрага кийинки арыздарды көрө турган болсок, муну серьезный карап койбосок болбойт. Так. Не дегенде бул серьезный киши. Aha. Серьезно карайсыз. Серьезный караш. Ha bol, серьезно карайсыз. Серьезно отур. Текенин үстүнөн түшкөн арыздарды. Kadimkile tekevi. О, кадимки эле текенин үстүнөн түшкөн арыз. Серьезно карайлы. Болду серьезный. Серьезно отур. Серьезно отурам, болду. Tekeni kamap koygansыңар да. Жок, камабадык. Kamap koyboyсуңар ба, не? Ал качып кетип калса ким кармап келет аны? Ой, Жолдош Төрага айтты го, мен качпайм эч жака. Мен эркекмин. Эч жака качпайм деди эле. Теке эркек экен деп камабадык да, кой аке. Кочкор аке. Не oldu Kozüke? Çakır tekeni. Чакырайбы? Текени киргизип койгула. Ne oldu bunu? Üşü otağı. Cana Birine tırış giygisi vattı. koysan üstüne. Otur Ha? Otur. Ben turup oturayım mı? Ya bu ömrü çöp çeken koyamaz bu. Protokollar çasılıp ketти. Жолдош Төрага, экөөсүндө орун алмашып албайлыбы? Эмне болуп атат? Мындай кылыңыз, siz отура Sen орун алмашкан сум өзгөрүп өтүп аткан, мен эле өтүп алайын ар жака. Ошака өтүп кеттиң. Төргө. Серьезно otur az ödük bile. Серьезно отурам го. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Tokoyda sot kızmatı bizden koylarga karap kaldır degenden Uğuğa suyunup kaldı mı la nakanesta koylarından başlıyor başlayan ekender. Hem Kuday'a şükür. Lölüden çoğunsa çatırın çavat bol birinciyle meni çakırıp sonra o sotkom ne oldu? Yemin sizdi emnege çakırganınızdı özünüz jakşı bilseniz gerek. Joyum jakşı bilmetken aytıp koyarın sana. Andamday. Anda birinci arız boyunca söyleşeyle. Жолдош Текенин үстүнөн биринчи Мияса комбинат боюнча арыз түшкөн да. Miyasa kombinat boyunca. Siz bundan көп жыл murun Tokmok'togу et kombinatta iştegensiz de. İştegem. İştegensiz. İştegem. Al jerge emne ol barıp kalgansız oşol jönündө kenenirek düşündürsöңүz. Мындай да жолдошторго. Мен мурда эт комбинатка чейин Так. жайлоодо эле жүргөм. Aha. Жайлоодо эле артыман койлорду эрişтип алып силерге окшогон койлорду. Канча кой? Эми билбейм, артында бир 100дөн ашыгыраак, 150ден азыраак. Кой эрişчи болуп чаркаман.
Hem Libo'yla jerde tekesiz baspaysın da bilem de başına jetpeydi nari ver baskan gözü gördün. Anan oşol jaylada жүрген жерine meni et kombinatına alıp gelişti. Tak. Cumuşka. Aha. Hayırda cumuş kıldım ben. Oşol et kombinatına koylarda alıp geletken. Aha. Ya bu koyun bir kökmeye mal bulattır vay bir. Şu koy aylan baş boldur se tangalam şu. Men uşu vaka gel uydun je жылкынын je echkinin aylan baş bolgonu görülek mi? Tolku koy aylan baş bolat eken de kökmeye bolat eken. Ana şol koylarda janağı mesa kamerat kaydap keldir soya turgan jerge kirgiserdi. Aha. Yo aylan baş bolsa dagı koy kanın jıtın bilip kalıp girбейт eken da. Anan kalkışda özüm memenin kızmatımat karatilem. Koylardan altına çötülem dağı yeriştip giretilem. Et kombinatın içine. Et kombinat. Arkaman erişip giretile. Alar erişip girgende meni narcaklı bir teşik var o şuradan naraka çıkıp geçiyor oçum. Koylar o şerde kalatile. Ne oldur? Ya. Hem ne oldu? Hem ne oldu? Baykuş koçkor çoğutalar. Hem ne oldur? Siz oşol teşikten sekirip çıkıp ketkeningizde bizden koylardı oşol jerde tokko tarttırıp öldürçükende. Tok kurdurup öldürücü. Boldum kayrat kılgılem. Pandaç, oy neme? Koyçulukta koyçuluk. Alardı tok kurdurup öldürüşü eken. Men oylaytılem da alardı alıp kalıp putu kolun baylap kıvlanı karatıp Allah'ın yoluna dep kurş bıçak menen sonun kılıp muzdayt boluş gerek de oylagam da. Çok. Tokko tarttırıp öldürüşü eken. Hani kim ayttı? Ayttık o. Kim? Ayttık ötkönde. Hem kim aytkanını aytıp koy da geçmeyildik aytıp koysam. Ayttık o siz de bilseniz gerek. Hem eko sene göz mıhtıyak Abdullah menen Ayttı. hem sene göz spiker menen deputat emes bizde tora o. Ayttı. Ploşatda ayttı aytkanda Sen da. aytçı kim eken? Mıhtıyak Abdullah menen çını ayakını uçuk okşap. Aytыңыз siz hem eköz süйлöşkönbüzde. Aytыңыз hem eköz süylöşkönbüzde degide hem eköz bir yerde deputat emes bizde. Ayttı. Bayram günü ayttı aytkanda dağı. Hayırda ayttı? Bayram günü ploşatda. Eldin bağırıyla uhtun arvısılar dağı. Bunu? Ya uqqan bolsaňar aytpaýsaňar sizlerden şu koylarga okşap. Da oturuver. Anam ne de ayttı? Ayttı oşonda. Koylar tekeni yerçive ayttı ayttı. Yerçivesin yerçivegile. Yerçive. Sizler kaçanlı öz aldınça basıp oturdunlar öyle. Men çok bir yerden jağardan uçup ölösün benim aylan başı bol. Yerçiveyiz. Özüňer biligile. Yekinci arız boyunca. Yerçivesin yerçivegile men de tınçırap diyorum. Ekinci arız boyunca kayırla turan bolsok, marodерство boyunca. Oh, marodörlük boyunca. Siz oşol et kombinatda işte otkanыңızda oşol jerde bir çoğun saray var eken. O çoğun ak saray ele. Ak saray. Sizlerin ata babalarıňar da oşol saraydan yer çitip çıkçelem de men. Ay mına. Kakar oşol saraydan çıkçı bolçu koylar. Oşol saraydın janında bir çoğun çöp jıyılıp durgan eken esingizde olsa. O çoğun ıskırda çöp var o. Oşol örttөнгөн eken he? Alcılı caman köp nerse örttөнгөн. Ana. Yaynanan kirpişten, betondan kuygun, generali prokuratör örttönüp kötü atanan çöp kala o yaynanan. Mına oşon aytıp otam da. İyi. Oşol çöp örttönüp
çöptü öçür albay, arı çurkap, beri çurkap жүрүшsө, siz bolso kүйбөгөн өрттөн элек çöptөрдү мүйүзүңүзгө илип алып аябай ташыган экенсиз, Koygan günöңөр uşu. Mana? Bir oylanboysunlar bey. Men oşol çöptün beraka taşıp alıp koyup olsam örtten kuyup jok bolat ele da to'ra o. To'ra? Ha men oşol çöptü berjaka müyüzüme ilip taşıp koygan ekem, karabaşıngı çegirlegir kışı menen oşol çöptü jediңер go. Aynen o narkının kaşek çıkarbay jedi go. Muna al turalı mende bütün dokumentler turat mına. Protokoller turat. Men dalilsi söylebeyim men. Meni teke de koyat. Men erkekmen. Ekön okşop koyamazmın men. Men har bir nersenin dalil menen fakt menen cevap verem. Ana? Oşal anan yeme 3. arız boyunca. Yeme 3. arz boyunca koyçunun arzı da. Koyçunun arızı. Koyçunun arızı boyunca ne deysiz? Koyçunun arızı boyunca. Bar oңol boy tikesiңер da siler şu. Hiç oңol boy tikesiңер. Şu koy boyunca kalasın de konç. Şu bunu başlık içine işte şu koyçunun ayından kança hırsızçı olduk Murdağı koyçu, bundan murdağı koyçu olsun. Esiңер de mi? Sizde. Şu sileri ottoy durgan, biz ottoy durgan Cahit yerge balasına üy salam dediler. Men narağını ötüp süzüp, berağını ötüp süzüp жүрүп, men getirdim hoca koyçunu. To'ra. To'ra o? To'ra. Al koyçunu getiriverdim ele, bul koyçu gelip durup özüne üy salıp aldı boş yerge. To'ra. Men oşo mine bolsa dağı şu silerge bizge bolsun dep şentip koyçunu getirgem süzüp oturup. Bir de men oylanış gerek buna bet var mı silerde? Turvay bet. Buna bet uyarış gerek buna bet degen Buna bet değil mi? Bet de. Bet. Ничего себе. Buna bet. Bulardı qara. Muna bizden bugünkü koylardın akıvalı gevetesi şu. Muna koylar. Biz işengen koylar. Bulardı koy dese görse koydun derisin camından karışkırlar durmay o. Çok hemen siz düşünme kaldınız da. Muna karap durasınlar. Mezgil ötet, vakit gelet ko, kimdin loq bolğanın göresiňer oşanda. Davay, azma çıkıra. Siz hemen düşünme kaldınız. Rahmat. Bunu uşintiп dagı bir gülgü keçesi özünün soňuna çıktı. Egerde sizler men konsertin başında aytkanday жүрөктөгү көйгөйдү, бийликке айтайын деп айта албай жүргөн ойлорду ушул концерттен чагылдырып көргөн болсоңуздар, анда бул программа өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Келиңиздер дагы бир жолу бүгүнкү баламдын туулган күнү менен деп чыгармачылык ийгиликтерди, узак өмүрдү каалап, bir дүркүрөгөн кол чаап куттуктап койсок. Туулган күнүң менен балам. Bugünkü konser bardığımızga aябай жакты. Эң жакшы жери бийликти сындап, саясий сатираларыбызга жакты да. Шигери ийгиликтүү болсун. Кудайым өмүр берсин силерге. Азыркы болуп аткан нерселердин бардыгын көрсөттү. Жакшы, ыраазы болдук. Рахмат.
элдин маанайы дайым ушундай жакшы болсун, мындай концерттер көп болсун. Көп нерсе менен байланыштыр. Жакшы саясатка да, башка жакка да түшүнгөн адамдар бардыгын түшүнсө керек. Тынардын өмүрү узун болсун, элге кызмат кылсын, кыргыздын ушундай уулдары өсө берсин, өнүгө берсин. Биз ошону каалайбыз, бардыгы өмүр узун болсун. Туылган күнү менен куттуктайбыз, узун өмүр. Ушу дагы немеси өнүгө берсин, өнөрү элге кызмат кыла берсин. Биз ушундай жигиттер менен сыймыктанып жүрө берели. Ийгилик сагатынар. Мурунку концерттен азыркы өзгөчөлүгү өтө жакшы болду. Мага эң жакканы ошо сындагандар жакшы болду. Адамга жарыктуу, жакшылыктуу сөздөрдү сүйлөдү. Ушуларга дагы ушундай иштерди жашай берсин, иштерине ийгилик боло берсин. Мен ушулардын өмүрүн тилейм. Узак өмүрлүү болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушундай ийгиликтүү жакшы нерселерди чыгара берсин. Мен ушуну каалайм.